abusuade ba ko ye wo wiase se woni tua behu panyi bia na ne afi na anidie ene se bi odo ne tema wo se enyama sampanifo na yintumi enyama wo muduru bia na atete pa panyi no bi nye bi da abofra de obi aye bi ne moduru pepenso bi a nipa no nyina biologically na nipadua no se bi sa esi ni trase se na obeto ananom e won hyedo a na se nipa no se de anidie se fata ema no na ye de ema wo mo ana ye mfa ma wo mo eno nti na Adrantie Richard Ofori wati kubi a friend advocate of the aged welfare womo de megidi ye se womo akoma so de nyina ne se womo behwe eye womo ni afia na mpanimfo no na so womo hwe ye ma ye sififi ya ye nso edu se ye hwe na womo sin etumi etutu ntabusua no nkomo na ye bedie na obi ni ma na obi kire so we ma me de okasa do papa de o ha adwen do onyina na o kekan ye o ya oluman to kekan samfu ni nyina so fe kwan a ye de ombe fa so etumi ama nema akoyi na du si eje omkwan nti Richard aye my guest anope word media so Rich ja makwaba ja boko de nyame adum yo dynamic so na young man a de shira wo boko an se wo hwe se mpanimfo a wo de ba asase se be hwe wo mu yi na ya mo mu dibre ani afi asetena pa na asafata wo jira mo yo beda se anope mitia UTV atifo nyina ne adwumaso no a mo diboa o man Ghana yo I'm say obisa question me very young man said ya wo no na old age eyobia asudie da bia meka say a stage bia inevitable but enye automatic we dey abeto but enye automatic eto a onyi ntumi ye ho hwe nanso enye obia na onyine no etumi to no nti ye inevitable but enye automatic eno na say ye ho nti mi ya meti emre bi bedu a nyame ebema me so maya akokora ena ase obi so bedane abrewa ne bi nti na ama obrante ma fa sa adwumadie me se me pese me nyina menya 120 na yakopon so ye sha sim free entity ne nkita hodi a ne mpanimfo edie ne kwan so no nka sen na wo se nke ye no yo aja wo hwe nkita ho a Ghana titiriu ye ne ye mpanimfo di na eme se ye ntitiye te say Ghana for no ye twa anyway me sha sim free and say hwan krampo any say be open the aged yo me da was say aged no according to the aging policy our national aging policy no so be nya 60 years ye consider no say or ye aged e wo Ghana ha but aged no it depend health wise e krubia ne ana oman bia ne won year ana say mfi a wo di determine aged no Oshe anti say we obedi say we am sure so we aged we aged twa ne mfie kwa nimu mfie kwa nimu ti ifri say ha akọ no nse bia we aged sanity okay anti Joanna ohwe na osu nice pa na mo pa na ni agere no na ni agere it's great to be old one for member dey ama member dey ho pa member dey ho heavy. You call it Tunisia Kra. I see. As a champion old man. I tell you. Very interested. So we be sharp brand here pa na fi be do be. That's from 60 air corner. And you find say you aged. 60 air corner. Okay. Ghana ha no, you find say you aged. Na ade titiri kra me person ke ye hwe ne say. Enioma ben na ama ene ye humrewafo bi wo lore kwan so oni ba bi da udu fie bi mu ade we si ye mrewafo bi ni nkokurafo bi no o so ye aged o ono so ye aged ba we de body brand aged with the swag I tell you okay yanko Richard you waja dia me person ke ye hwe ni titiru pa ne se enioma ben na a contribute ama ene mrewafo bi e de da fie bi mu ya to abrewa bi aseda mu be 10 years ni emfa ne kura mpia bontinda ubehu aged on the street first na me say children on the street but na utumi hu abrewafo bi enkokurafo bi no won nam lorry kwan so edi nti na ma saa neoma no aba eno na mpese ye hwe pa wo hwe Ghana ene ye wo culture bi ye extended family system no brody beka say one serious factor the breaking down of the extended family system first no na ye nim say unyini a wona na wo ho abrewa akokra ewo ho wo maami ni nua wo papa ni nua enti eye a whole big family but then
me papa me maame me nua 3 nti ama emrewafo na ye gya wo extended family ne mu no ono ne papa ye papa mo ne ye maame mo sa gya wo asi wo ye gya wo asi wo nti ama won so abusua bɛn na won so wodom saa because wagya wo papa na wo maame wo akura bi ase ana ba bi a ye wo ɛna sese won so wabɛware wawo ma nuclear family system ɛna wabɛdom saa abusua nti saa maame na wagya na to fie no ono so abusua bɛn na ono so bɛwom uko developed country dia mo home for the aged chese ya hyede si baabi a ye de wo mo amoni afi akogu ankofo so hwe wo sa ha de bi ni hasa yo wagya aha no ebi ni hasa because wohwɛ yɛn titiye na nka Ghana no obi hwɛ sɛ na me papa na obi na ɛfa ne nkoto baabi na yɛwɔ adwen bi ɛtɛyɛkyire nti na enka yɛn culture ho as Ghanaians say yɛbɛfa makokora sɛ ɔnkɔhyɛ baabi but time na du a ɛsɛ sɛ nki yɛtumi nya bi wa because entitiye bi ne situation bi amrewafo no kom particularly dementia wo sɛ na doctor ɛka adwene mu yare in fact dementia yɛ yare bi a unya wo yɛ older a very common 80 years and above we nipa 2 bi nipa ba kon dementia na dementia no ye yare bi a e mamrewafo no wote waze me hu eyi wa ha fitinu rakra mo ma meduane mun ye mi sei e very common among the aged in Ghana and most of the aged situation na ye wo mu Ghana wrong perception about aged abrewa bi e before akokora bi e before no mostly wo be hwehwe mu ana wo sa problem ni bia e friend dementia. Nti organization advocates of the aged welfare no dia na mo hwa ye na motumi atoato na sa niema ya society agya tumu a enya emoi yetumi ye free na ya correct no yo agya wo hwe time a ye start ya de ye ne se ye konkura ase ye education ye hu se wo pese wo bo abrewa na akokora Ghana ha na wo sesa wasetiremu a ewo sebe nipa adwenem ye de adwene bi ase yitiremu se abrewa ye befo akokora ye befo nti ye education yes expand education wo Ghana ha nyina so yenti ase enya abrewa na akokora bia na ebefo yenti situation as say eye situation bia when you get there the awokobu ebitumi ato ma ase am ye deda o eja yesa adwuma na since 2010 mo mo ye ni sen yo ye kwa recently yenya ye education bi wo secondary school bi wo Kaswa in fact ye ni school for ne kasa na ya kyerɛkyerɛ wo the way a wo be handle mpanifo wo tika mu na wo se pani ba ɛsɛ sɛ wo sorry na wo Ghana ba se bi ni ho wo kɔ bank na se na wo delay mu a ana wo kɔ nsuo no kita bucket bi a wo bɛgye na wakɔ sama no sɛ ne bayi ana sɛ entumi ontumi fa ne bayi ana inflict ɛna onye bayifo nso most of them enye abayifo nso nti na ɛyɛ dwumadi a yɛdi yɛkɔ yɛtumi boa on health wise yɛtumi di bi fa yaresanti tie mu yɛ maun bibi kakra ye hwɛ wɔn asetena mu ba ye ne sɛ ye betete abusua no wate ase sɛ take responsibility of your own person mo yi no to twene ne mo ana meka abusua no sanete oboka abusua no a kwan bɛso no sɛ mo fa ne ntitie mu ne ade sisi sɛ wanyini a sa ba ya akora yo agya wo hwɛ yare bi te sɛ depression wo hwɛ situation bi te sɛ depression Ghana mrewafo ye mfa wompi enkokrafo ye mfa wompi Christmas enipa de wo mane wo nana ko shopping malls ne ade me hu sa abrewa bi yeso jima nsem se ye de ni pi one day o hwa no bi akosum na hwe enye eja se utumi hwe wa abrewa yi na wo ne nam a me nyi dis obi besum za abrewa na hwe enti se ye ne mrewa na ofia ye no ni nkomo se pie bi ye fo won pie na mframa mfo wo ho kakra no so wontumi ehu se bia wo tifie na muti obe sorry na o sorry free na konyema akɔhye dem na situation we so enye esikafo nko ana ehiafo na efa wo unye du ho a ebetumi ato emfa wo ne mma sika wo ana se abra wabo enu ti ade we ade ese se yehwe ni yie pa because obi bebo abrabo fefefe oyi older na setena mu ti se dia se be wi ase kura wo ma hada ye ne basa obi betumi atete ne mame me de fasi wo nkrofo ba hye dem eja ye wuram ye ko wo fie ni ade na wo hwe bia ye de ye emrewafo bi wo Ghana na me buza mu zo nyini kura no eye no me ana se ye nhirama Ghana fo sesi aye wo mu enu nti very serious situation Ghana fo sesi ya pamrewafo na ko se wo ya abrewa de a na aye se wo fi ba bi na waba ena hiafo nso ne ye bo wo ba yi titiri pa wo Ghana ba abrewa na skani fia na de so wo ye hiani me hu se ya bo obi oyo sikani ba yi wo Ghana yehwe wanim ze enam ze wo maame no ana akokora no anye fortunate amenya edan wo trazako ne eyinti no mokola shop oni binti no wo se obeyefo
but obeto wo nana say osisi adan kese ye wo kasa menyi ni say obeka say me nana be fo na be yesi mpesika be ye mpesika and you say be ye mpesika da such but a unfortunate situation and the Ghana for say na yasesa ya adwena yafa theory of poverty na ye attributed to witchcraft obi ye here ni dia and ye now ye be fo. There's some organization there, mo de mo ba ma the aged. Exactly. Na mo ye adwuma ya ban sa wo mo ana dia mo koba. Oh, yeah, ye koba even though you register 2010 as an NGO. As an NGO. Adwuma de ye bi pa uko Eastern region akoko aso ofuanse. Ye no most of times na ye nyuma ni nyina na aya but ye hu say time na do ese say ye tirem na ye mani party because ye de no ye hu say ye sika na ye aduane ne nko a ye ntete enkola ne titiriw. Na wo meti mrewafo ne nkokrafo aso. Na mo say pempen so be na mo pese mo organization no etumi e di sa adwen no a ye wo fa the aged ho eduru. Yo eja ye pese ye di du pempen so a ebe kakra no obi hu abrewa ohu ni say eh me so aye say me pen yo obi be say o say principles of aged o say as you are I was and as I am so shall you be. Yes, udru osu cemetery omo dia boss say we were once like you. We were once like you. Enti kaina hu say sa abrewa na hu ni say one nam ho no not to say wa ukoba no bia bibi na abeto no e wa setena mu e na ama ne de na betisa e na ne edisu no ye ya ba no mamu wa ne maayo na ya ba no the unforgiving attitude ya adwene say ye mfa ye papa no bi bone nche wo e bi atama na ogina na so no ye obone bi o ye obone bi ntin say wo ba akokra dia ana abo abrewa dia payback time eno na ye dia say itiri ma effective mrofo ne gografo bebre ubehwe abrewa bi na onam lorry kwan so ase wo twe na sepa wo say no na busua no eye busua bi a na bibi kuta ebi but ne mana ye wadwen say me papa odi mabro wanhwe me papa anye sei but yesere say won fa sankrofo no bone ye dey enche wo and they should go back dia wo dey yes papa no ene no oba na odi wachi no ketwa no ono so hwe wo menyi ye mahu na nada hwe kwan a wo so fa so yes maame no so edu Sundays jema yen kwa sorry odi ni pie na akola no so ehwe me say be fo bu be say o madwo ehwe wo nti mo say wo benyini no na wo ma no so e de sa pepepe na odi papa ne fa so na maame ne fa so no won so wo de ye wo emfa wo sika wanya say wan hwe wo maame ye wo papa ye emfa wo sika o ma so the same situation wo say te me pa me ma me de na ko school we ene na wo ye me say wo nyina ko tena brochi no wo ja watu Ghana de e be kwa ko fa ne say wo mehwe wo no so nya ntetie bia for aged to no so ba betiti wa be ye wo basa sanete enu ti ye pese ye ti ase say yen sesa yesuban ene adwene e wo Ghana ha okwan a minister airborne homoden minister airborne homoden minister mudia nana oye minister yanko omo ministry or ministry of children gender and social protection yene honorable Alexander Akon or a deputy minister honorable emwachi eba UTV so enano pay Gender, children, and social protection. Gender, children, and social protection. And then they also have from John Alexander. Manfa John, ama John so here pa o. When it's your. Ono mo so here there. Na me so here pa. Yo, anope de ye di nkomo efa Ghana for sebi ye society ye we adwempo a ye wo efa mpanimfo ho se fin se panyi bia na onimfie kwa ni graka na eja woni sika efa no so ebaifo na asetena mu ani omo na hyenhye da nkoyi eni abrante bi tie na yebusa se mo so mo ministry o mo odwumede bi a mo die se na mo timi aboa yi sa adwene free Ghana for tiri mu ana yo me that na me wa hwefo ne with you for no kwa pa se be wo ka no na bi kan to mo say just this year United Nations under Secretary General or Executive Director of UN Women or by a ministry ebesa minister nana oyelita aye na me obi na the thing say one call UN Ghana representative report or the CSW Commission on the Status of Women na information a minister can impress mamia on one case the night immediately after conference na Ghana na the thing say wo hwe yembre wane yem kokora in Ghana and the world they can say they see our population cost to the thousand and the people and what to do. Now, yet they are limped the Obey Kokras or Bayabua, won't you ever quit him?
na sa population kwa na air cost na the would sa to be so a send say bi wo ya kwada cha da say bo wo ban wa nan to no bi bia wo dwumedie no sa so na would sa to be so a say bo wo ban e kwan bi so into the ministry I get say we introduce the friend of a buying card, a buying a declared symbol, a protection, a security. That card no could be a and only be boy, I would you. And then any metro mass, or conform metro mass, that's a whole general winning with the pay 65 years and get to see no air corner. Who could be a who take out to the Chamomino and Mautia. GPR2 concern brought to 1 day, no money in our casa. The address of one day, almost for this country, be a massa 24. No, so for bank, another car be on my share. One more sell lie, one more could not at the national. And also through one more month, but to be a Becona cardia Becono, and one for Ediaco, you know, most of you are Medino. And then who call bank be the opposite to Media no more. One more day I could be a sincere, so you have one as a fraud to obey. Ya ma won sala no akwatra sa akunya no so dwumedi ya no international constant chat Liberia road number 1 to me twa mo photo photo minutes too much send ya be mo dey on the priority attention so na bia wo mo en sala enko na de nya ni say so na make United Nations wo say by the year 2015 na answer ya go number 20% of the population na say population is a uchemu enumu a ba ko be ko plan number 1 it is ni ko ne kumo na said we are kwada who should special medically a hospital there no your friend of pediatrics no so na we are bro so who should special a quite special we do want no na so different international friend geriatric it and say the whole Ghana there was only one person doctor or a geriatrician or what expert solution grand number 1 it is just about 2 weeks ago Denmark phobia. One nam Akrowa Foundation. I signed the plan MOU, Memorandum of Understanding. Ministry of Health for Kanwa. One more bet me a doctor Sinibi. Our Denmark, ever bear. One more sugar and brewashim and then coconashim at the account. Now at the ministry once again, School of Social Work. The year burn out can say, they're from caregivers. Social workers are women in Bukuan number 1 share. That they had the would start to be and one trying to react helpful. That's all the we say, but what caregiver or to us there, and direction. Now, honorable, what I'm room Gakra, not caregivers, no, one be come with you now, I show woman number see, Dan Biama almost say, I only the agent, they be going to the caregivers, never show more. Program of one son, MO United Fire, no. There will be a place you do a mobile. Caregivers don't show warm. But they tell you say, they get a caregiver training and said that I need one. They train them and the patrol grown up and can afford a standard family system in it. So, who will be what will their share? Oba. In the situation of social work focus on young women, they be a bit training for prayer. But by this time, no, who call every woman to say they work woman and for now, why you work caregivers. So as soon as they run a crowd of caregivers for social workers all. Most of the government hospitals are your social workers all. Just say on that make and the doctor. Honorable, there's a more very elaborate program and the aged. Now you're bringing it be see ananka your bum crash livelihood empowerment program friend leap on social intervention program. Oh, much 60% number 1 number mass on the door. In fact, honorable, the telephone so command. I say you're very limited. You're better brain fee. Wabahana yatwas. Channel pay your dasi any wadaje. Honorable John Alexander Akon, where Minister Gender, Children and Social Protection, and it's in a can. Then I say, Busha, Musumu di Jumapa, Richard. Nchini kwa no say bia no bi ehwe na wo hia se bia muso ba be so no mu abeji awia futu bia eno de na beka che no yo ja de ameka kire team for ne ahwefo nyina se ye de ye wo ho ti se na ye papa edi kan ye no obi aye na famu de na programs ni nyina basa na se still ya educate society no a programs no be kosa but
the people of Ghana must understand the situation of the aged. It is obiti as na say we implemented there. Now I think be very easy. Timu so amoye ncheche. Ye na ye yen na ma prescribe wo pa ho. Ja sika ho ye den. Yen ya na ye boy ye homodin ye adwuma no. Eda yakoma so. A ye pese ye. Nti no say na ye papa di kan ye no wo programs ni ade no. Yen so ye ne ombedi nkita ho na ye ho kwan ye nyina ye befa so a contribute yen quota no china bi no hu Ghana abrewa bi a otumi aka say yes Ghana na mefi na international thinker. Director Richard Ofori, advocate of the aged welfare, and I yet in can anope wachichimu pa ne so say dey need dey ne se fata ema se bi ye papa ne ma me no mo a omon fi ekọ animu no enye wo mo it's part of life biologically we fi ekọ animu a na ne ma esesa ntebusu ha na di nkomo no be sie we part 1 part 2 no ye ba abedi nkomo ne oba pa Christy ebe twetwe nkomo anope nti ye dan ho aba na fi ya to aso nti director ye be sie ebe to aso echi okay. It's a family secret. This way comes in tea creamer, coffee drink, milk creamer drink, chocolate drink. All you need is hot water.
Remember the Lord in everything you do, and He will direct your path. Say you wish ya na yeni Obapa Christian din komo anopai Obapa be kansa wa looking very beautiful. Thank you. Obapa my studio ha kama. Me da se so ho efe. Ye de nyame ase. Wa bo nyum baako 9 albums. Ghana ye kase musician bi the albums aba ene na nyama ase sound so my single. Kane nanka America for na sha ase. Say obi eye single na de say na album bi o de ba bonten na ho nte ho no de aba. Ene de ye sente ho na enum no ano no. Ase obi okosu say. Ye say on throw myself no say me na yeah. Myself will be any baby. Nti Obapa our albums 9 no one averagely ba could be 8 tracks 8 and a 9 Jevan so the 8 gram multiply 9 we must teach not to force non time mantem so Jevan so number 60 70 there about so and so what bo nim pa o adom we shared with the as a professional in face any me ba cho anyum to ne me start ya che that time ana me wo kuma say na okay me ne ko be a friend Hallelujah Voices and I ba out with the anyum we nyeni panyina nenya no say yo nyeni panyina nenya no sane maye yo we say what shall sentence and ben face so and you know I don't know I think say na me about 2002 okay into that time no na I think 2008 or 2007 more yeah now the Zanyo no babo I 2002 and I made me tiase metiasi ominguyo onyame adum yeah I na me ba I think 1.5 year be na me ba out okay nti me san ba out with okwimi ntuminko mummo munyame dinya me be madio ni bie wa mo brand free ade obi benya wa ne free ade and then me tada bom so na I think eje wama me bro so the bia na wo branch na ofre nyame Chrissy wo de no aye woni na mu ana mfram be bo na de be si ho ana wo hyase se we na be so ye me ba cho na enwum adwuma ye enwum to ya de amani je ho
me kind of because me ko school nyina no na de konko tutu nyum ne ade na sanate na enwom ya de a eye manije you ko school that time Wednesday is be a phrase that time na from Christian Achene be lead ye na yenye worship na yenye say oh na me wo me classmate bi na ye miensa Ruth na Salome na ye tonyom so hunti no enwom ya de a manije ho efiti me collaborate na me kai time na me ko sehwi no me na bema sese woni ho na edru Sunday bi a minti na opeso kwa sorry because opesa me tonyom ya ka say oh me na nani wo na etonyom no enti na nwom to no ya de ye maniji se bedru mre bi a ewurade be ma ba gidin na wabusuanim me ba chai nwom to no me papa na ma me no me papa otumi de nwom ba bonten ai no ni ke adu sei na etonyom ti no no mo ye satetefo anyum tofo de na wo hwe ne mpempe nso a wabedru and na de ebedi hu nkomo kase pa na hyebre sesafo ya na ya dwen a ade a wadwen ho anase ebo wadwen won ti ase so se meye enyumtuni a kase pa so ne bibia benyame de wabedru ana no kwase da wo so ho ba bi ma na anwene sa se nyame beye me sa because edru mre bi ana David ne nam sere so na wonim se ebedru ba bi ama ya frɛ no okay amana bedi him saa na me de no eye ma na anwene se nyame be ma me din ayete saa na eye ni monyam hyekese okay obi o se obi aye bibia owo na koma so ade nti a wo ye bidi sika bo so pese wo gidin bi se se mabobi se obi e bonyu no so mabobi wo de ne mu miensa de wo de hia me pa cha me de na ya adom okay ya adom because ne me ye bia no me hu ne se me de ma ho oden ana me nyansa ne mo me hu ne se firi nyame hu me mu ena eba ti me de na ya adom o nyame e de dom me ena nyame dom wa dom a Bible says say nya adwuma ni di okay adwuma na me ye no we ye adwuma a me ye eno na nyame de adom me se me bie ma no a pata ana gold mfiri manum nya dai embra enti no eye madwuma na album so gold na free aba ebi aba to eye nyame adom for Friday aba bontin e hyebre sesafo aya me tie wonum no a nsem wo keka ne say abrabo mu nsem se obi gina baabi a wonyina yi na wo sufre totobo so twedwan po Nyankopon se wo mra na abrabo no fa ne masisi eye wo wasem na wo kan na wo kasa mankofo me pa cho me kasa ma ye nyina me ka ho bi so me ka ho sanity enwom ne ba ma me ne umi no because enwom bi e ba no eya na da bia me de menwom beba outa be bompa ye se urade ma nwom ne nkasa nkyere nipa bompa ye gunwom no so mpa cho hwan na me frefre even nyame nkrofo bi a me gi won di se nyame adom wo mo so even see this me be
wo ka na wonyu mu no na wo se wa bra bo ntutu da ka asem no sanity na kane na nka obi kotwa video gospel no ko National Theatre ho na fountain e wo ho no wa pe back to nka wo mu call left number right ene ni ma sesa wo hwe skirt bi ni ntade bi a ene ma sesa bebre ene ma sesa de nti ene ma sesa ne se ewiase na ekononim so first me kai said that time met as a time no na big man wife was Christy to woni achi to wano kakra fa pensa kakra fa so there bi mempe ba na nti sa wo na ye ba bi a na me free ba no okay na me nye bi da enti me ya eye me sa me ho ayehu so by say ya me hu no ye no me metimi so me ye ne say ya me nya no dodo de ba me ye ne kakra bi a ade nti na se wo pese wo ye ana wo ye de nti e wo se me ye ne say wo se that time no na ye ni sky ye time de afford it ebi a mark ne Mary Kay abey ni ye ni sky time de tobi ba se nyame adom no ye nya sika e betimi de ato ama nyame ahofe na wo de amaye no ye beautify na sa na ye ka no ye beauty anu anu no ye beautify no na ye kama so na amade no video bi na etwago ye o I shebre sesa for ne de mo dramatize no nyina oh bibia sesa e se bibia sesa e na on se enwuma dwuma na sese no e ka wo mu mo e na wo de wo mu hyemu yie na bia wo ye wa adwen se e ka na wo mu no wo betimi a try a amekia meka video yi meka ebia eboa yitwa na ebia wonyini but ya ye ne se de be ya wona ehwe no ebe ye interested obehu se nyame ka asem bi kire won enti ka bia wose ye bo na video no ye kama no ye try say ye be ye na motimi a cheche nsem mu yi sanity ekesi unyum tro mu no bi na tro ma wo ana wa na wo tro wa me ba cha enwum we die shebre sesafo me na me kire na me yankasa dada ni nyina no me kire nwum hwe wa ma me bro enim go ase enti me da yemu na wo didi me ana eba debi me even me jina kitchen kro ye aduane metimi nya sa ha kro me sure say ujiga betimi da yanyum ai me hwe de we a wo kasa wo ye won sana kro metimi da ya dom uhwe Ghana sese nyum trodwuma dia yichu gospel industry no minim se nka adwuna etache ne se bia nka ye be kan sempa na kira foforo sampempon so ye duru ho abroso because the way gospel enyum ekọ akire no sabi metimi aka se sofu gina na pulpit so na wo preach ya enkote se de gospel ko no enti no saa enyum to no enyum ya de a eye niema bebre ewo wiase because baby a wonwene se nyum bedru no etimi du enti edru atra ba ne owa sopa no eneti nti yenhwe mu amoto nyamenyum no suban ana yenti asem no Debi uhwe yesuban a obeyira de enti a uhwe yesuban a obeyira ne se mete he maybe bia mensai kora metini eye bone wo nyame ni so by the thing is me woni pani mu no what you say hunu de woni pani me life no eya na me hunu se ewi asem pani fosi de otwa sanim se na chia chia enti no me mpese nipa de ho beto me so more than say wode ne ho beto nyame so asem so wa na wo kan Christy me ba cha ai se nyame na de adua mi mu ba de kwede ye ba no ten say obi otunyo nyamenyum bia na se bi oye minister sanity oye minister ogina ho manyame by the free ni mu eba no eno na wo se wutie na emom wutie me na bi enye se wutie me na emom wo hwe e bia mayi bia meye enema bia meye kwa enema bia meye no aha nyi ntum se bia enye nti sanity minim by the thing is se wutie de free me mu ba mum na wo de ho to so esanse ye nyame asem na wugidi ye adwuma ma sana me ho no na shebre sesa for no story ne shase free hin shebre sesa for story no shase free ebra metena se na medwendwen ye na me hunu se onyame ne nipa wotimi sesa shebre na asamba ko to makoma so ne se mikoshia dan bi mu na kola bi a wodi adanse na o ka kire ne ma me se enne na mawe bado china sese betimi abedi kan enti no abrabomu no mete sansam no
e maami hunu se ye wa abrabom ne ye pese ye koyanim ye mpese ya bembebu wa abrabom a ne wo se ye gini di ni se onyame nkuto ene timi hyesa hyebre ne na se nyame no sesa Abraham sebre wo sesa Sarah hyebre no wo sesa Jabes hyebre dia wo sesa Joseph hyebre because ye tono ye de ne koto afiase enti wutie nwom na wo se ye mabusiafo ahumi shiro enti watomio mama tamfo se wongu mani mase wo se mentete mempansa mi o sana nyanyame adwen eni nipa adwino so abrabom no obitimi tena sisi akonwa se sister mi mane nyeyi obi ayi obi da bebre Christy, what room pen so be a wabamo bu wabrabom na fi yo ho hwe nye yi what do happen me ye nipa bia bra no krepa before God a man sana mo kambrofo anwan me ye nipa mabamu bu bibia mu wabam na de mi kom bia no e ma mitimi pem komanim because bibi wo manim wo se me kofa ena minim nyame a me de me ho ato no so se wa mfra me se obegu manim ase no obema matamfo asere me enti abrabomu no nia mi jeto mu ne se ade bia tumi bia no e wo mama danse die nyame pese wo liria no ya danse die sanete enti no mabamu mu nyame pese me de no ya danse die e ma wona ati obapa Christi nyom no enya ni da so se nyame wo ho Christina edin sisaye no e ba putupu na wodwe ho kyere man shada andwe ho anche ye ya na so be for obapa ai man shada andwe ho anche na on se edin sisaye no wo ho efiri mretenten nyina tete ho nyina no e wo ho Sene Jabez class sanity Abraham Abraham yeah Sarah sanity ai enti no edin sisaye no e wo ho na edin nso sisaye no so nyame adi akire I didn't know one for din bia na fa obapa because me ho se me obapa okay na eyedin a emudu ye ka se oyo obapa sabi nyame nko a oba bia e wo sa wo fro ho se wo yo obapa because oba bia tie bia said ye tie bia na wo sa wo fro ho se wo yo obapa because obapa wani die obapa wo ojo obapa eyobuo enti no me hunu me ho se eyedin a nyame de bai se obesa de apagya me piem sabi o se ye sha se o kan se ni o twa sanim se na chia sanity obapa Christy pa woni hwan hu so wo obapa Christy eye oba nyame afra na wiye mere mu se onto nyoma woni ni ani da so enya ani da so na obehunu se nyame wo ho enti no sa na obapa Christy ete nkofo busa questions bebre na mu mienu na meyi o se di kan mu sa brabo aye boyi nyame and control your life and circumstances okay abraba ye bono enye bibi nti se ka circumstances na bibi on se ni situation bia wukomu ene tumi esesa enye sa so ne mehye no ye wo wona etesa but ye wo wona nyame pese de won fa kwan bi so what you say ye wo wona abrabo bi a wo mu no etimi sesa wo mu nyame ene ye wo wona nyame botaye no e pese wo mu efa ho kesi ni nyina mu ne sa mienu a wo ka ho asemi ye na ye wo fapem bi wom se ye wo bibi a wo se ye ma sa na ma mienu no timi si gina ye okay ne wo se ye ne se wo se ebusa nyame se ne ye no e ya na asenye nyambi ya no yes otimi ya no wo da yeso mu otimi even me kai se nkrofo correct me frɛ me ma son wo da ye se ni ye sei nyame fa na difo so keka nsem ebi kire enti ye wo kwan a nyame fa so kasa nyame kasa kire ye ne yanso obi su question de by very interesting was say 2 in 1 emu za Christy wo ma sen na me hu se wo share ring wa ware e pa cho ai me wo pema e na afi so me ngo ye we wo pema okay say abusia adwun ale bisa na say atuesi yes no application for employment there be yo share breast is for the tracks and also me pa cho share breast is for 9
9 albums mpacho ai enkro ne mutu na me year worship yeah mutu na ye wadin so worship and me worship no ba ko na fe yi hu de with me wona woyimi firi me na yamuno obo ami abesi me birayimo nyamie mire afa beshra mi o papa me di ma broboyi shewonsa wona wonimi abusebimwa medamuno ye woka chira mesa wabo midina wafra me ajwa ye adumunya me anadei me wawanimuaya mama braboyi ensimiye amen usu oh adai God is so good. Nti anije Yeah. na odi Yesu. Shebre sesafo. Ono ne rad. Wana ye ya na obi ne so mu. Me pa cho me ana me ye we ye Francoba production. Na nyame di mechi. Braza me kase nyame ni mechi a na me boa enwum yi ba ye response I ba wo ho no. E kire se nyame adi nkunim. Na ne me kan se obi biara wo hwe me no sa wuti usika to shebre safo a wonto nwu because enwum wo so a enwum no be mu hunu sede nyame sitie enwum no be kire nyame akwan enwum no betutu wanamon e de yasi wo nhira mu na enwum no betumi amo agina mesrawo koto oba pa Christy latest ni bi na fa bo nyame adwuma no na adwuma no entimi nkoso sa woto na ebi a wo pese ebi a pese me pese me papa Christy kasa me sheda de me number si go akire woto a wo de frɛ me no be kasa na ebe che nyame asem nso onyame nhira pa Onyame nso ebe hira Christy obi se me musa se oba pa Christy ani Christy bia na onim no kane no ene nsusu ebe ne dam ntam enso so ya da ye ntam na se enne da bia ne de nyame ye ochina wa ya de foforo me no tie me sorry sesi ya nyame betumi ya de foforo enti no ensonso no ya da ntam no se da bia no me komenim nyame de me komenim yeah ye ba ya ekọ wanim no yeah eyade a osusu on se eya na me de menwom old tracks no eto ho ebi ti se mete ase okwimi ntime nko se me de to ho na metie me de nanso de yeto ho no mo a me hu se adom na ekonanim menwom to mu asesa me kasa mu asesa me hu se me komenim enam de wafa mu nti me pa cha han me hu se me komenim nti nyame timi sesha ne pa shebre bebre wasesa wo de wasesa mana broso de nti a me gidi se nyame na ye shebre sesafo no me ma me wo manai me na me to so tu me ma me na me papa ni bi nanso no onyame afra mi so me bi enne me kai se young girl bi ananse ohun me na one na ma me na nam na ma me se we o papa Christy na girl na start no wo soon me ye touched say enye nyame adomo a edi enti na obi hu na o start say wo soon because adom bi ato yenso onyame de nensa ato yenso enti no abrabo bi a wowom bi ana ugidi se aka akiri no enka achi ma se Joseph nua no moton no na omu bekoto nanim asa besbe wo na duane de ya wona abrabo mu no wompasa wo bekọ wanim no ebedru mre bi asa ankrofo no ebaba bekoto na ase Christy yere besi ha ena no pe yebeda se oba Christy ne ete ne kan ase ne abon fuforo no aba ensem de ebi ewo ho pa na kire yebehia na yato aso ntabusua ene fie de ha na edi dwumadi ebesi Madam production team ase obi ohwe ye bia nso nyame won tine ne mu nkyerɛ ye ko weekend na ne santi ye nhwe ho so ye se ne be ya ye nkɔ amanem nti nyame omwa na wonka ho ye de dwumadi ne besi a Christy nso medase ya me sha me ne be ma me so medase Remember the Lord in
everything you do, and He will direct your path.